Dobrodošli v nov video in danes je dosti poseben video, ker bomo govorili o Andrew Tateu in v njegovi situaciji. Zdaj vem, da veliko od vas to spremlja tako čist neposredno prek TikToka, prek Snapchata, prek YouTuba, ampak je v bistvu prišlo v zadnje čase, sploh v zadnjih par dni, ven veliko novih informacij, kaj se s njemu dogaja, kako dolgo še zaprt, kje je zaprt, zakaj je zaprt, kaj se dogaja z žrtvami, kaj se dogaja v glavnem z vsem. Danes bomo to vse skupaj malo coverali v tem videu. Pokazal bi vam rad en Twitter account, ki je naredil zelo dober research na temu, pa se samo malo pogovoril o tem. Zdaj ne bom spet toliko veliko komentiral te zadeve, ker jaz se ne spoznam na romunski zakon, se pravi, ne vem, kako grejo njihovi zakoni, ne vem, kakšne so tam pravila, tako da ne bom toliko komentiral, bomo si malo pogledali, kaj se dogaja. Tako da kar začnimo. Eni govorijo pač, da je on posiljevalec, eni govorijo, da je on nedolžen, eni govorijo, da je on human trafficker. V glavnem zelo različnih stvari prihaja iz povsod, tako da v resnici noben ne ve, kaj je res, ampak ena stvar se morate zavedati, da to, kar je Tate govoril na videih in ki so kao te self-snitching videi, ki je govoril, ne vem kako, da on ravna z ženskami, morate razumeti, da to je nek njegov social media personality. To ne pomeni, da je on res tak, to ne pomeni, da to ni v bistvu dokaz, to ni dosti dober dokaz, da je on te stvari res naredil, ampak to bomo še vse govorili naprej v videu. Tako da kar začnimo, najprej bi vam pokazal nek Twitter account, ki je v bistvu objavil zelo veliko tweetov na to temo in so mi zelo zanimivi, in sicer tale Mario Naufal, kot vidite, je naredil nek tak thread, full takih pomembnih updateov na Andrew Tate legal case-u. Pa pojmo si kar pogledat. Se pravi napisal, let's start with quick recap on the case before getting into recent developments. After the initial 30-day detention period in January, the Bucharest court extended the Tate's brother's detention period until 27. februar. Se pravi, nek tak quick update, dokdaj boste bilo še v zaporu. Tle v bistvu rečejo, da v bistvu je ta sodnik razložil, kaj je v bistvu cela fora in da v bistvu je kao Tate full psihološko kontroliral te svoje alleged victims, niso bile prav še confirmed victims. In v bistvu tle pol piše, da ta new in nov odvetnik, prej sta imela enega Romunca, zdaj pa ta Tina Glandian iz Amerike, ki je reprezentala tudi Mike Tysona, Chris Browna pa Casho, se pravi, ker nek tak dosti jeben lawyer. In je v bistvu njen argument je, da detention za več kot 30 dni brez nekih pritožb, obtožb je v bistvu violation of human rights. Se pravi, oni so brez obtožb njih zadržali za več kot 30 dni že, kar kot vidite je violation of human rights. In rekla je, da tudi ful manjka dokazov in da še zmer sploh ni obtožb. In ona dva sta še zmer v custodyju za več kot mesec in policija ju preiskuje že od aprila. Se pravi, to vse ful ni logično, ker brez obtožb, brez dokazov jih že od aprila raziskujejo. Zdaj, ne vem, kako je to v Romuniji, ne vem, da to je bolj revna država, da ima mogoče malo bolj tak korrupt, ta political system, ampak tega ne bi smeli narediti, sploh pa brez pritožb. Se pravi, brez charges, to pomeni, da se noben ni pritožil. In ta njuna odvetnica je isto rekla, da Tristan Tate ni mogel videti njegovega 3 tedne starega otroka, ki se je rodil med tem, ko je bil on v zaporu, kar se mi tudi zdi žalostno. No, tle v videu v januarju je ta new in prejšnji odvetnik se pritožil, da v bistvu Tate sta prosecuted on the basis of this means reports which were not requested by the court, se pravi to. Pol z drugimi besedami, tle si lahko malo preberete teh drugih tweetov, če vas ful zanima to še situacija, jaz ne bom šel toliko podrobno v to. Dajte na pauzo, pa si preberete te tweete. No, ta tweet mi bo isto zanimiv, ker v bistvu, kar hoče tle reči, je, da v bistvu to, kar je objavljeno na socialnih omrežjih, ne more biti dokaz v nobenemu kriminalnem postopku, kar v bistvu čist razbije vse, kar folk govori, da je on kao sam sebe expozil na teh videih, ker tudi če bi se, to ne bi smelo uporabiti kot dokaz
v kriminalnih postopkih. Ja, tle se še malo preberete. Čeprav, da so bile 2 mladi ženski. Kar je še ena zanimiva stvar, če ste videli, kje je v bistvu, ko se pač prevažajo iz zapora v zapor na sodišča in tako, vedno čakajo, pač Tate vedno čakajo neki reporterji, neki te žurnalisti, ne. In v bistvu Tate je enemu temu reporterju dal nek list, ki je gor pisal, da oni nimajo nič evidenca in da ona dva nista kriva. In zaradi tega, ker je to naredil in pol je ta reporter to dal to public, zaradi tega sta zdaj ona dva classified kakor neka nevarna zapornika, kar jim 100% ne bo nič pomagal pri tem caseu, ampak ja, je kar je. Zdaj bom pa še pokazal v bistvu tale video, ki je v bistvu ful ljudi je disturbil ta video in ful ljudi govorijo, da je pač Tate kriv zaradi tega videa, no, si idemo samo poslušati. Thinking I can do whatever I want to. That's what it is. I'm the smartest person on this planet. That's a voice recording controversial influencer Andrew Tate. Am I a bad person? Some. Am I a bad person? Because the more you didn't like it, the more I enjoyed it. I f***ing loved how much you hated it. Turned me on. Tate, known worldwide for his millions of Twitter followers and Seriously so offended. center. Are you seriously so offended I strangled you a little bit? You didn't f***ing pass out. Chill the f*** out. Jesus Christ, I thought you were cool. What's wrong with you? The accuser included a message apparently sent from Tate, reading, quote, I love... No ja, to je bil ta video zdaj. Ja, ta video je dosti disturbing, ampak meni se zdi, da samo ta video ni dosti velik dokaz za to zadrževanje in vse. Ampak ja, to bo določil Romanian court system. Tukaj si lahko še malo preberete tega update, drugače pa pejte samo pogledati Mario Naufal na Twitterju. Tukaj je še par zanimivih tweetov, ki sem jih našel. Recimo, recent information reveals, da so v bistvu Tateoma cizali 14 različnih ur pa $300,000 v Bitcoinu. 1. februarja sta v bistvu se pretožila in bila rejectana, da bi v bistvu ta new detention period bil podaljšan za 30 dni in jim ni ratalo se pretožiti in pol je bil podaljšan. Še ena zanimiva stvar, nek ameriški reporter za BBC je v bistvu tweetal, da Andrew Tate, da bi on v bistvu dokazal, da je on samo ful bogat entrepreneur, bi mogel pač pokazati njegov denar, ampak če on v bistvu njegov denar pokaže, ga bodo Romanian prosecutors vzeli, ne. Se pravi, je on malo stuck v tej situaciji, kar je dosti dobro tudi napisano. Ta reporter. Tako da ja, lejte, to je bil to za ta video, zdaj, kakor sem že rekel, ne bom to komentiral teh stvari, ker se ne spoznam na Romanian legal system, ampak ja, zanimive informacije, zanimivo me, kaj se bo zgodilo s to celo tej situacijo, tako da ja, če vam je to bilo zanimivo, smash that like button, subscribe, pa ja, se vidimo v naslednjem videu.